Kejinyap yung Gibril na kejinyakan at bagi Hamas kalakiu palat syajar ngut hakaba kani kentop yakumba news pangut belayap Israel bat saus pangut Gaza. Kejinyakan na padang menteri yang baru kari Narendra Modi baru Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan kalayak Syafran New Delhi. Hasikim kejinyap yung Gibril kalau nangkiu nak kejing silai hakaba mentah kalakiu syaki live sangut kentop ya sipangut isipai. Terkum kejinyap tu jaga State Disaster Management Authority juga hasikim laong berkeladan hadu sispak sanut Gibril bedang jahat ngai nak kata kejingja. Menteri Katanat Idari jangka saka padang Rajnath Singh sedang banlet syad Italy bat France naduk mentarasngi. Haga ICC Men's World Cup Cricket ke India kelala ampli mereka Australia dan Riuket haga yang kun ke Bandung kebelalong haga mit jangka si ublai haga MA Chidambaram Stadium.